Menyuruh agam berarti yang itihah hotel itu BI. Hotel itu yang terbuka yang wajib. Minum ke pasar gede, ke pasar dalam. Minum dalam holiday ke hotel kota. Berendam dalam air, menyedot-gedut kadan itu di kota. Cuma hana tatu gedut tapi kan mungkin bagi banyak. Nah, itu mah rak boleh apa pun. Rak boleh apa pun. Komentar. Dalam arti punya kata dan itu mah iya dalam punggung, punya tatu gedut tak kali dah kan yakin sebab ini betul kata tatu gedut punggung kuat. Iya pilih angin, lagi itu pilih angin, naik sama iya, tajam tu iya. Maka untuk nom lam ianya bulan puasa betetep, kalau itu pilih angin tu ada teh, ataupun bat tajak, bat berbut lengkah, jadi halka dubur kan, kita mengijit. Mamnya tanam tak kempit bawa punggung maju betul betul tak budak-budak mungkin, ya tak cerita. Waalaikumsalam.